आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगबदा लाक्लिबा थांगजा नुमितगी कोविड-19 की वैक्सीन कापा हगुदौरिबा असिगिदमक मणिपुरगी ओइना कोविशील्ड डोज 80,000 ngarang इम्फालदा थुंगलरे वेटरनरी मंत्री ओइनाम लुखोइना हाइरे मणिपुरदा हौजिक बर्ड फ्लू केस अमता लैते अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लौमी सिंगदा निंगथिना कानबा फंगले लेबाग असिना मालेमगी लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लानथेंगनरी लमदमसिंगी मियामना सक खंगनरबा मियोय कयानसु लानफमस्ता माइ पांगनबगिदमक आकाशवाणी इम्फाल की इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लेनबा माइ मिट अमदि खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी सैसकपि सोइसम मंदा चनुना कोविड-19 दगी ngaktoknaba miyamna अपील तौरदुना हाय मयाम्बु सोइबा मंदा चनुना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngaktoknanaba ama tangairaba pambaidi चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगननबा होनरिबा सिगी मथक्ता अखोई पुमनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakna चटमिनसी अखोई खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोकपगा फेस मास्क सोइदना नियम चुमना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगागी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बा हाइबसिना इशा अखोईगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबंगमगदौरिबनी मियामबु अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगबदा लाग्लिबा थांगजा नुमितगी कोविड-19 की वैक्सीन कापा हगदौरिबा असिगिदमक मणिपुरगी ओइना कोविशील्ड डोज 80,000 ngarang इम्फालदा थुंगलरे अहुबा नुमिता तोंगान तोंगान मफम 10 दा पुन्ना हेल्थ वर्कर 9,000 सामब्री 73 वैक्सीन असि कापकनी नुमित असिदा इम्फाल की जेनिम्सता हेल्थ वर्कर 1,953 रिम्सता 3,393 चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा 19 सेनापतिदा सनी 10 उख्रुलदा सामब्री 73 सांदेलदा सनी 64 बिष्णुपुरदा सनी 43 थौबालदा 343 तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा सामब्री 53 अमसुंग इम्फाल की सिजर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दा हेल्थ वर्कर 1,000 वैक्सीन असि कापकनी आनबा तांकगसिदा राज्य की हेल्थ वर्कर 90,000 दा कोविड-19 की वैक्सीन कापकनी आनबा तांककता वैक्सीन असि सरकार की 159 अमदी लनाई की 9 याउना पुनः वैक्सीनेशन सेंटर 93 हेल्थ वर्कर 90,000 दा कापकनी मणिपुर कोविड-19 की एक्टिव केस सामब्री 65 लेरी नाबा फरकपगी चांगसादा 43.1 राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वरम थोकिबा चेरोल अमदा हाय ngarang anauba case 94 thengnabaga loinana apunba positive case ki masing 19,768 sure haukiba pungkun marida covid ki anaba miyoi 53 naba phakibaga loinana naba phakiba apunba masing 19,985 sure hauzik phawbada manipurda covid-19 positive oibadagi laikidaba masing 335 da lengdana leire veterinary मंत्री ओइनाम लुखोइना हाइरे मणिपुरदा हौजिक बर्ड फ्लू की केस अमता लेते ngarang paumisiंग उनबा अमदा सिरि लुखोइना हाय मपानगी राज्य खरदा बर्ड फ्लू संदोरकपगी पाउ लेरिबा सिगी येंगलगा मणिपुरदा सु लैना असि संदोरक्तनबा राज्य के वेटरनरी अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी विभागना अकनबा थबक लौखले मंत्री ना हाय खुदकी लौखतप थौरांग अमा ओइना मणिपुरदा लैना असि संदोरक्तनबगीदमक मपानगी राज्य सिंगदगी येन गानु अमसुंग येरुमना चिंगबा पुसिलकपा मतम खरगी ओइना थिंगले मसिगी मथक्ता राज्य की तोंगान जिला सिंगदा रैपिड रेस्पॉन्स टीम सेमदुना जिला की डेप्टी कमिश्नर सिंह खुसमदरगा दरकार लेबा थबक सिंग पाइखनबा थौरांग तौरे सिरु लुखोइना हाय थौबाल जिला की सलुंगफम अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिला की नोमाई चिंगचिंगखोंगदा ओक्ता नाबा लाइना अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरकपा थेंगनरे अदुमोइनमक हौजिक फिबम असि लाक्सिले
laina asi sandokle habagi paw hek phangbaga kudakta sarkarna ok yonba amasung puthok pusin tawba thingle sarkarna laina asi laksinaba honariba maramna miyamna mipaibidanaba Sri Lukkoina appeal tawri Mukhyamantri Nongthomam Birena haudokiba Manipur startup thausulna Manipurgi khutsa hairaba naharol singda ningthina kanaba phanghale Thawbal how khadangarang pangthokpa thauramada wangangbada Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ki chairperson Haikham Dingona hai matamamada Manipurgi khutsa hairaba naharol sing supam nompham leitabadagi awaba leiramba adu ngasidi Manipur startup thausulgi makhada sarkarna senthang kaya piduna makoibu maromdom lepsaba ngamhalle masi haujik paliba sarkar asina Manipurgi naharol singda piba mamal yamlaba khudol amani hainasu Sri Dingona makha taki tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana lawmi singda ningthina kanaba phanghale Kendra Sarkar na hudokpa crop insurance scheme asi sahi manga mapung phare masi sarkar asina lawmi singi damak paikhat payamna aitihasik oiraba khongthang amani thaurang asina lawmi singna mahai marong mang takpada mi paiba poklambadu ningthina hanthanba ngamle Pradhan Mantri na hai thaurang asi lebaki mafam sinba tungbada paksana paikhatpadagi lawmi singda nungnangba poklambadu hojikti nungsasor hondokpa ngamjare Lawsingu Mantri Narendra Singh Tomar na hairi Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana gi makhada leba asigi tongan balawmi singda lupa koti lising marfudara crop insurance scheme gi makhada yenthokre Nai Delhi da pawmi singda wangang da Sri Tomar na hai thaurang asigi makhada leba asigi lawmi koti lising kumapanda kanaba phanghale sahi kudingi oina thaurang asigi makhada kanaba phangnabagi damak lawmi koti manga makai register tawrakle Imphal da ngasi phongba paw si singi damak muroiba paw singi damak haujik Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagasari Suni COVID vaccine Manipur da thunglakiba nungthil pobopta nongmai sindon da sel amadi sana lakpada police personnel general le haiba Zuko Valley ngamkhai gi sena ba sei asigi manungda loisinma ngamna bo honari haiba pawna Imphal ngasi phongba pawse singi maroiba pawina phongnari COVID vaccine Covishield dose lising yankai mari Imphal da thunglare hida kapada asaw asang sak mai yengnaba tawroi priority yenglaga kapkani haiba chief minister na phongdoki bo wafam naharol gi thodangda banner headline tawduna phongli Covishield dose lising yankai mari thunglare haibasuna People's Chronicle da banner headline tawri pawasi Manipur Mail da su ahan headline tawri Manipur da season nagadaba COVID vaccine sing yorakle dose lising yankai mari purakre health worker lising ni purom da hana kaplaga makha samthagani haiba chief minister na phungdoki bo wafam Sangai Express Manipuri da ahan headline tawri January 13 ta ahan bo oina mafam 10 da health worker lising nipan samari humbadra taruk vaccine kapkani haiba chief minister na phungdoki bo wafam huyelan pawda ahan headline tawduna phongli pawasi pongna famda su ahan headline tawri Manipur gi COVID vaccine dose lising yankai mari thunglare ahan bo oina health worker sing da kapkani haiba paw irei bakta ahan headline tawduna phongli Raija sida Covishield dose lising yankai mari gi ahan ba consignment phangle haiba paw Imphal Free Press ta ahan headline tawri Health workers sing da kapkadaba COVID vaccine CM na airport ta okre haiba paw sanali bakta ahan headline tawduna phongli pawasi Sangai Express English ta su ahan headline tawri pawasi mak morning bell da su ahan headline tawduna phongli mapung phana vaccine kapa loidriba phawbodi miyamna standard operating procedure ngangna chatpiu haiba CM Birena phongdoki bo wafam Isel Express ta ahan headline tawri Nungthil pobopta miyam dagi sel lakpada police personnel general le haiba pawama sanali bakta anisobe headline tawduna phongli Zuko Valley ngamkhai gi sayena ba sayesigi manungda loisinna bo honari haiba BJP gi spokesperson Songtham Bijoyna phongdoki bo wafam Isel Express ta anisobe headline tawri Board of Secondary Education Manipur gi secretary amadi examination controller gi ka desamna so lonsin kre haiba pawama morning bell da anisobe headline tawduna phongli Laingakna lukhrabi singi paikhaliba yaipa thaurang penadre haiba paw sanaliba ki anchor kalam da phongli Suni Thagajari Dwijamani loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa foot taruk lamna leiba khutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba achamba thawung ahumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amukhana Leibak sinba thungbada lagliba thangja numitagi COVID-19 gi vaccine kapa hagudoriba asigi damak Manipur gi oina Covishield dose lising yankai mari ngarang Imphal da thunglare Veterinary Mantri Oinam Lukhoina hairi Manipur da hojik bird flu gi case amata leite amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana lawmi singda ningthina kanaba phanghalle paw loijare